Pahlawan Aceh gigeh silepah gelet penjajah musuh agama rincongan tumbak kampak ge asah lumbeng trieng teplah ge ke sudah. Pahlawan tad lebehangan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat mehat lelepah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama tungku syik ditira berhasil lepah gelet penjajah sampauan Tuhan pidiangan Garut besot selawah sampai gelangkah uku taraja. Panglima polem alem ngan gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tengku Hashim pih berhasil lepah lehnya metuah imum luang bata lehnya metuah imum lung bata di Teku Umar jinawalon pegah jed daerah geprang Belanda hingga Sabohjan gopnyan menyerah dudawa ge ubah lawan lom temah temacutnya din yakin ngan siwa pantang menyerah ni bak Belanda dudawa ditemele sitre jua kedeh dipinah Sumadang Jawa kedeh dipinah Sumadang Jawa dicut mutia setia lepah pahlawan megah Aceh Utara leh syahid lakawa dudawa geminah han ge menyerah niba Belanda. Di Aceh Selatan Raja Angkasa serta megah cut ali muda nya ali daya di lamno megah turun perintah bak perang Belanda turut perintah bak perang Belanda letat lom lain yakin silepah pahlawan megah Aceh mulia semangat suci fisabilillah kendak ba Allah nanggro merdeka. Wahai bangsa lon kawam yang megah merdeka kasah belena dawa tak pegat nang grawa sampa bercedah ingat sejarah pahlawan bangsa ingat sejarah pahlawan bangsa.